Minuta, s obzirom na to da se na štrandu više neće naplaćivati ulaz, onda je logično da pitamo da li će se i parking kod štranda naplaćivati. Tim povodom pozvali smo zaduženog za informisanje u preduzeću Parking Servis Radovana Jeknića. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Da li to znači da nećemo plaćati parkiranje na štrandu? Da, to znači to. Dakle, od sutra građani koji dolaze na štrand, a još je uvek lepo vreme i lepo je tamo otići i kad se ljudi ne kupaju, neće se naplaćivati parking na svim parkiralištima u okolini štranda, sem na parkiralištu ispod mosta Slobode. To je parkiralište u blizini bulevara Despota Stefana, odnosno parkiralište koje je u blizini novootvorene šalter sale policijske uprave grada Novog Sada, iz tog razloga što želimo da sprečimo gužvu tamo i da ljudi imaju neki prostor gde se mogu parkirati kada dolaze poslom oko obavljanja i vađenja svih dokumenata. I karta je na tom prostoru je 35 dinara za ceo dan. Ovo podvlačim za sve one koji, a većina ljudi koji dođu tamo dođu nekoliko puta sigurno u toku dana, znači jednom kada plate parking na tom prostoru, ona im važi za ceo dan, ne moraju da plaćaju kartu više puta. Nadamo se da neće biti gužve oko šalter sale i negde apelujem na građane da se ne parkiraju u okolne ulice i prave problem stanarima, pogotovo da se ne parkiraju na zelenim površinama, jer vidimo da jedan broj građana ima taj običaj, jer će onda u tom slučaju naravno PAUK služba u saradnji sa policijom odraditi svoje. Znači imamo jedan prostor, poslom kada dolazimo, mislim da je karta od 35 dinara za dan više nego simbolična, žvakaće gume koštaju 45, tako da jedino na tom prostoru ostaje naplata. Dobro, evo samo još jedno pitanje, s obzirom da je lepo vreme i voze se bicikla, kakva je tu situacija sa parkingom? Da, parkinzi za bicikla su besplatni, podvlačim besplatni, jer neki građani su nas izvali i pitali koliko se plaća, očigledno nisu shvatili da mi želimo u stvari da motivišemo građane da dolaze i da voze bicikle po gradu, a ne automobile. Svaki bicikl parkiran na jednom takvom parkiralištu je u stvari automobil manje u gradu i to je ono što je suština ove priče, dakle da ne pravimo gužve, da ne zagađujemo grad, s tim što će tih parkirališta sigurno biti još na nekim delovima grada. Evo, ja se nadam u ovim jesenjim danima da će nići 2 nova parkirališta kod Futoške pijace i kod Spensa, parkiralište za bicikle, i naravno i ona će biti besplatna. Hvala, lepo, čujemo se, prijatno. Evo rezimea, od sutra se ne naplaćuje ulaz na štrand, te ćete moći da uđete i da uživate u ovoj najlepšoj novosadskoj plaži, a isto tako ćete moći i da se, ako kolima dođete, kod štranda besplatno parkirate.